Ya ngisadlala futhi angikho apologetic. Sadlala. Njoba ngithi nje laba bafethe ngikhuluma ngabo. Laba ma leaders lawo mashini mashi. Bafikela sebekhala. Khona into engifuna ukukhombisa yona. Mina ngifuna abafowethu ningathi lokhu niqinisela, ningalokhu nifihla izinto la. Ni khonkothwa izinja, ningasho kukhona inje ebhizi nawe kuphazamisayo. Sinawe la usafocus emsebenzini la. Lewo lokuzana. Kunenje khonkothaya kusabisayo. Fikani ngithi senikhala nje nisitshele ukuthi no man kunomuntu ongangalalisa ubuthongo. Khona into engifuna ukubonisa yona. Khona into engifuna ukubonisa yona. Sifuna ukubonisa laba bantu abakhonkotha la lezi imaku la. Not imaku abanikazi beyimaku lezi sifuna ukubonisa bona. Labathuma imaku la ukuthi azinprovoke. Sifuna ukubakhombisa ukuthi sibakhombisa ipipi lenyoni ukuthi inyoni inepipi namasende. Sifuna ukubakhombisa lokho ubabonisa. Nje ningabe nisalokho bafowethu nithula nezinto niphathe ukhontalala. Maqhawe ningadelelwa injala. Delelwa izinto engathi shu ithule sikubone lapha awusakho focused. No. Fika kithi usukhala. Buya kithi uzokhala kithi. Makukhona ukuphazamisa endleleni. Thina masithe hamba bheka phambili sikhona la ngemva kwakho. Makukhona ukuphambili lapho kuphazamisayo buzositshela la. Fika thina usukhala mawufuna ukubona ukuthi sinjani. Khona sodina. Mawungakhala ngeke sibone ukuthi kunzima. Indoda masikhala siyazi ukuthi sisese kunjani. Masikhala indoda aphuma inyembezi. Ngifuna ukubabonisa laba ilokhuzana ukuthi babone ukuthi sinjani. Laba balokhu bebhizi benikhonkotha la. Sinezingane zobaba iphuma ziyo riska ngempilo zazo eStrideni ziyolo nabantu eGoli lapha no uMorelo lo eMase Johannesburg ucela amasotsha eSNDF lapha uyesabuye eHebron namaphoyisa uyasabela amaphoyisa ucela iarmy kodwa uZulu uyangena eHebron bahamba bangena. Ngitshela abantu nje just ordinary people lokho kukhombisa amandla ethu uthangakanani siZulu asiyo into zokudlala thina ningaboni ngoba sihambe delelwa izo zonke inabo ilokho icapcap siseyisa ngoba ayikasazi. Ngiyasabela uzokwenza ngoJune 30. Ngiyesaba. Ngoba sesithi isikhathi sikhuluma singalalelwa. Ngiyakusabela. Ikho ngithi insolo ezakithi nje ezilitha lelokho zama operation nodadewethu abafake nasebekhala. Abasitshele nje ukuthi cha sesinenkinga la kuphi basinikeze i-direction ne-location cha sinayo inkinga esinayo la. Makhona okusabisa ukuthi uzokubulala. Tshela insizwa ungadili nakho kuyeke wena enza wakho umsebenzi. Kunensizwa labafowethu. Ngiyaqinisekisa kulokho. Kunensizwa. Excuse me. Kunensizwa. Kunensizwa eziphelele kuyonke indawo laba sifuna khona laba sidinga khona. Bosithola. Nalaba amazwe la ngaphandle abazosabisa la ngama VN banisabisa ukuthi bazonibulala ngeyiphele khohlwani de relaxani into engekho le insangu nje bada kwenzanga relaxani khuleke uma nixakeka nisitshele nisho nithi hayi no khona lapho sisabisayo ukuthi cha inezibhompele einamandla ezonqumbani sofika thina hayi thina mina in my personal capacity ngofika mina qathatha ngofika mina ngitshele nje ngithi hayi ufuna afike ngikhona la akayilethi ilona ezakhe lezi ibhoko zakhe ubonke izofika asancengi manje madoda ningathuli ngizwe ningathuli iphakela umthakathi bafowethu nihlungumezeka ningadelelwa izinja la zimako konkothwe zimako yoba ngitshele ngathi khona imizi ezovela imkhuhlane yethu landini lindeni nilalela kukhona lapho kuzovela khona imkhuhlane kungekudala nje khona abantu enizobabona nje bengasakhulumi la ko TikTok masakhonkoti la nizobona khona ukuthi amandla ethanga kanani asikwazi ukudlala izinja sithi siboyisizwe khonkothwa zimako sibheke phambili sifocus amabhova lawo esibhekene nawo sekhonkotho kuzima kulokho kusidonsa amabhuluke lapha phansi sisebenza hayi ngeke bafethu ngeke salunga masinje futhi ngeke manje ngeke sisakhoneka ngeke esakhoneka ngisho ubaba Mkhwanazi ngeke asasikhona sekufanele Mkhwanazi baba Mkhwanazi aseseke manje sesikhale kakhulu yalazo usizo lwethu ngeke asasivimba ngeke asakwazi ukusikhona ngeke futhi asuphula umthetho kodwa nje
kulaba abaphazamisa ingane zobaba emsebenzini eziwenzayo. Abanewethu abafowethu, ingane zakwethu, igazi lethu nelabo lefana. Manigwazana nigwaza thina. Ikho ngithi nje bakhulume bangathi indoda ayikhali. Bakhulume babuye bakhale kithi la insizwe. Bawubona so yenza iplan khulekani so yenza iplan ethini. Plan soyenza. So yenza iplan nje esheshayo. So yenza nje. Kucace nje. Uvela umkhuhlane nje. Sibe nenkinga ezintsha. Lezi ezindala nje inkinga aziyona inkinga engakho. Aziyonselelo. Nina nje yenzani qiniseka sokuthi mangabe nibona ukuthi nenkinga khona abanisabisayo noma khona abahambe nichukuluza la benithuka noma bathumela imako sobona kuko konke lokho nithukayo izinto nje empty akuthi shu ngabanganisabisi isikhathi sokuganga nje bafowethu asekho kulate nje manje kulate ngiyazwa nje khona ilokhosana la izinto ezitrendayo la ukuthi kuyale Witbank eMpumalanga bengifisa ukuba ingxenye yaleyo lokhosana personally ngiyafuna ukuba ingxenye yaleyo lokhosana yaleyo march and march ngiyafisa kodwa ngiyacabanga ukuthi ngizothola kahle ama-date ngibone ukuthi ngizobe ngingakuphi noma ngizobe ngingasegoli but ngiyafisa ukuba ingxenye yaleyo march and march. Cha thina nje sikhona abafowethu si kulokhuzana kwi-background sikade lezi maka ezindonsa la ngemuva sebenzani nina ningadidisiseki uma usubona khona ukuhluphayo buzokhala la ngemuva einsizweni sizokusiza thina sikulekelele sokususa noma isiphi isimaka siphambi kwakho ngesabi nje abe kusabisa futhi ubona hayi bekusabisa uzwa unovalo khuluma mawuzona ukuthi hayi bakusabisa bathi hayi thina sesifile sonquma khuluma mawuzona ovalo khuluma shona noma wathi unama bodyguard akho khona ucela nje ngiphakamisa isandla mina ngithi ngicela ungibhuke nami ngibhuke ini kubantu abazogada mina ngisho ngagada ngedwa ngigada ngedwa mina khohlwa mawuzongenzela nje lokho engizokucela kuwe ngogada ngedwa angifuni nje ukuthi ngingaze ngigade kuze kwanda ama casualties mina ngagada ngedwa mawuzongenza nje lokhuzana unikeze handgun ilokhuzana size at chestmate special unikeze yona ihandgun bese ukunikeza i-high caliber rifle i-full automatic iGalil micro ihlala emotweni le ihlala emzimbeni incane kabi le ukuthi kuyabiza ihandgun unginikeze yona nje mina khohlwa akukho lapho mina ngesingene khona ngikuvulela mina ngongena mina uyobona ukuthi njani ongena mina akukho lapho ngengene khona mawubona nje ukuthi hayi baxakile sebeyakusabisa kakhulu sebekuthekela inkabanyana khohlwa oneutralizela yona inkabi ekseni mina khohlwa makhona mina nje khohlwa niyobona ukuthi hayi khona amadoda azala sazala amadoda thina sazala amadoda so nje ngiyacela insizwa zakithi bongizwe nobani manje nenkinga niphakamisa isandla mawubona ukuthi hayi mhlambe kwi-team yakho i-crew yakho nawe uyabona ukuthi mhlambe ngahlehla lapho hayi ngibhuke mina khuleke ngibhukele ilokhuzana ngibhukele high caliber rifle ngifuna iGalil micro nesize chestmate ihandgun phela khuleke nje asikho isibhamu engakhona ukusiphatha mina ungafuna ungenzela ipermit esibhamini sakhe company yakho noma isiphi ngihambe ngugade mina ngedwa nje ngedwa khona uyobona ukuthi labantu abahambe belokhuza lapha abahambe besabisa abantu ngoba bephethe ibhamu ushawa kanjani ngempama ngeke manje asafuna lutho ngengane zobaba safuna lutho hayi nangisotshela igadayo mina lwanini nje bafowethu sizonigada